yari yebembera emyaka ejyona ninjangu orebere minyeto n'abatakwebasa abakuru because narebera abantu abatakwebasa abo mbyaro abakuru go makamabi abatine kibine yabatera amashomero so nang ejeje yabona abashome ya primary abana nibaza yibashoma number 1 koko zo mu secondary omwana yarwo mu primary azo mu secondary akashomera busha eje namatu kandi abana wakutegereza because nyo kunde beranga shomera UPE school okwe masha majeta masha primary school church school konka ya government niyo nashomire kongo nashomerayo nkagenda nakwa ni first grade kandi primary danko of course tataka baine ebintu byo kubasa kumpera konka kandi shomero UPE na nabandi so inakasenda kayenkasharwo nashoma nabana bakandi bakamba tsinga abaye mashomera bushabo because nbabi ndamagize hati nyuri manya abana ika examples abana kabashatu abeyizire bakaza university bari yakota system cyamanyisa ngo egombora ko koraje egombora ekwera busha aho kubotire first choice so abana abo hati binemerumu ba engineers ni ba doctors that is number 1 hati cyamanyisa ngo eminyeto eka benefitingamu up to now because President Museveni akachongera mu amani na sente yazongeramu n'abashomesa yabongera mu sente salary zayongera kugira ngo instead ushaka umushomesa navuga border kandi nashomesa akatubongere salary konka mukoreki mushomesa abana banya Uganda abo so ejo number 1 twaza kintu cyemerumo ningira ngo waza kureba kintu cha digital social media government ya President Museveni kan NRM eherize eminyeto ribate yo kosa social media okubaru kwenda no shanga recently njango kabareba ku meeting president of State House akabeta ariho omwe omunyeto kwita kasuku akana agambira President Museveni okwa aninjira aha YouTube sente zari kuyawo konkatara office so kandi eminyete mingi hatu wakureba nka 40% eminyeto ya Uganda bona bari ya social media bari ya TikTok and they are benefiting because bino burango kandi bakora ekikuru wakosa jo muhanda gwa internet otajumire mu abantu otatakinyire abantu no kora sente that is number 2 cha digital because ekiryo mbantu bona wendegereza then twaza kuza employment President Museveni agenza ya attracting aba investors benji mnonga because wakureba economy ya Uganda chenana mkaga ekabere 3.6 billion dollar arikuzo power ejone economy ya Uganda by then konka waza kureba hati of 2025 eje hiyo mwaka kuhingura kozo gutwagutanda hatu ya 66 billion dollars a economy ya Uganda chimanchi manyisangu a empowering local investors local businesses ya attracting by investors ya take environment nunji kugira ngo bantu bagambana investor heroko mbajungu ya checkinga Uganda takwanza yareba opposition nareba Uganda ne yambachi kandi ejo platform President Museveni agitireho so you was agitireho muno no chimanyango abantu bashiriya bo munonga mwihangeri kandi percentage mpango mutekate yangu ntiretwacha hati ekizibu ni kimwe population yitu ne kura munonga kandi kusinga emirumo wendegereza emirumo ni miche population yitu yahigura munonga kandi cya kabiri abana bakushoma mu mashomo g'abaga universities twine orientation twine nurturing twine mentorship kugira ngo kuwaheza senior 4 omuzire oya kugambira ngo shomechi ngeza kuyamba mumesho eki yashoma kara heza university na iza kushanga ngo ayaza ku apply ngo mu gubona ejo cost kumukora
onyetegereza so omwana yaheza ati senior 4 areke bakweta skilling tukugira ngo umuntu wena ngo aza university njo kure President Museveni nagira ngo bari investors abari yabateke mu kigambo cyo kweta skilling aro certificates aro trainings omwana ke yaheza senior 4 number 1 yaheza senior 4 namanyi bya carpentry ebya carpentry naija kuzanka hiko bukora bakamutraininga kandi ku trainingwa bakamuhereza sente akagenda akatana because hariho PDM sente zo ziriyo konka tabakuza kuhereza sente ngo zo kuzinywa amaro baza kwa sente urukuma ikintu kiba ku training cyo rakore so hatejo atwinege gap ejo abantu bakushoma tubikoragana na nemero merho nicyo kureba ngo twine shortages yemerumo kandi youth and bench yabari mnonga hati yari mnonga Jim nanyenda kubuza no emyeto umwihangano chuma yangu ati hariho spaces nyingi nga position nyingi zibahereze emyeto kwebembera kuzomba butegetsi kugira nabo kiba kuba habura no kubakora notekateka ngo nicumara ekiba emyeto notekateka ngo eriyo nekora eturukumara kureba ngo yazomwe bembezi wihangeri yaba mnonga shira abaturukize n'abakutureba aha point yawe jo nyone ngira ngo President Museveni akozere ikintu cy'amantu kuinvolvinga ningo kwikiriza eminyeto aha rurengo rwona kuzom politics because waza kureba twine eminyeto ha district hari ubukiko bwa district abo bari mu politics number 1 wargaha gomborano za ha district hariyo abembezi beminyeto warga district hariyo ba MPs aba regions bakweta youth MPs hariyo ba MPs abo konka enshonga nemwe no beminyeto obwegiro mu politics no bakuzo mu parliament no bakuza district councils konka abantu abakuru bakirijwe abatwiro mu politics tubakutwikiriza kugira se on decision making problem on here on politics turumu konka decision making nabateka ngahi nabat blocking so atecho nicyo tukushaba ngo ombwire bo misho President Museveni akitere mtochi ayikirize nkoko kureba hati na gumana appointing ba ministers ba youth tatwine abantu nkamunana konkana na ba youth they are participating konkana wakore mu decision making tabarumu ntago mbakirinje bari yabira abakitwiremo ikintu cyabo hati irankejo perspective ehinduke eje hinduke eminyeto niyo nyinjo mu Uganda kandi niyo future ya Uganda so ekitwantwenda ngo nabo babe involved mu decision making not kugira ngo bazaba participate nje bakomaho ati emyeto ayitugambira gishaha yes nibabikiriza betsimba babikiriza bazombutegeki koko wakigamba bahura bataba utilized batakora kuba kwenda kubantu babasakora ihangeri no bahabura ngo bakore bata abo kuba bamwe bakira kwejumbira mu bintu bya violence kwekarakatsa wera ngo batsinde batukoza amani kureka ngo bargayo ninga bari waninga bahura notekatanga bakikora mu Burundi nkibaska ninga tugumizemo no muhanda guri yabarishira ata program eje ya violence cause eminiyete mingi niye kushanga eriyo mu violence omwire wo bururu konka nkire twachi they are idle tibine byo gukora ngo wano gamba kintu cyemirumo tibine byo gukora aho kandi tunezerezana nayo abakuba uwo muntu yagayo yaba katugire yayetsimba ngabo kukure mnyeto mwihanga kwyaga kwetsimbaho twamwiciriza kukora ngabaye kuba kigamba ngo bakirinje nibagumana bakora ki batakwiciriza kuba involved kukora mbone kukosha merere kuba nokora wargayo okerwanda nkiyo ko mnyeto okenda ngo iraka ryawe ruhurwe ngaba kwiciriza kweze space ni wogere cyo wakora omburunje ntibasika ninga bagumize mnyeto bagumize muri bakosa mani bagendo mburunji Burungi omuyango twine institutions because nyawarebera opposition leaders babo ebarukora ane minyeto
nibagira government yaturikiza hatagira tumwe kanko se plan BH kangambe kintu kibi ahari government ya Museveni nibaja kumpurra banyete haza kitu kirungi konka kinkereye twakinkereye twaba leaders bitu abakuchitamira konka aba leaders bitu ba ministers abatwiro bukintu itu cyete kintu mbene because system yegereza kanogira ngo ndabaturikiza because no shanga umuntu ari for example ari nka MP wa youth for example kamperize kwa Western Region konkarga nkaha ayine kintu cyakwenda kuyamba eminyeto konkanda kuchirabiza one of the offices nkeza minister kandi ubwo minister no gwasa kutwara wa president konka yahikayo bamukingira they don't want to listen hateje n'enshongambi n'ekintu kibiye cy'umunonga hereza abantu platform office yo kubora umuka minister ne y'abantu bakajukwa ngo ne y'abantu omuntu rubyakwa MP niwe yakwa umuntu wa burijo yija tija kushabiriza konka yija unaenda kuyamba kurabyaho voice yeminyeto kugira ngo president achetegereze barece bahereze platform bakigambe konka barabatira hata aho problem nte kuruga ukari abantu street ezeshonga zona nzare twabembezi bitu konka no jango bamba kurikiza tukabestine problem ejo so ni shabembezi bitu abahiguru bakirinju bakwataganise nemenyeto yitu ba leaders kureba ngo ihangarite riyagira chaos na violence omukarura bavuza kwije mukurikize abantu babare mnonga yabare mnonga jima abo habuzwawe nibwamba byawe birungi hariho urutaro robururu na sente umuyangere ya Uganda ayitugambira ayitugambira no kwetsimba mu kibina ntikotengisa kosta sente ikibina cyo just ikibina cyo mucyaro cyo muka no kwetsimba mu kanisa ntikotengisa ngo gireki ukose sente nibagita abajungu nogeta commercialization of politics kureba ngo hataro sente umutegeki takuza no kubari umutegeki murunjota nobasofta koraki obutarabaramo nanisha ngo gireki watuhaburaho rontekateka ngwihangeri byagumiza mu bityo nirigemaye hagumiza mungu abure kubiza kwetsimba abure kuza mu karuru oyine kuboine sente oyine kubano uhereza abantu bituga kwenda ngo bakuterera karuru notekateka ngwihangeri twuriragumiza mu buryo bwo muhanda ntugemaye mu myaka kwijomesha abarashira abaturikize jopoite yiwa leta eri very common barahad hona haza nekintu kibi kisisiri izina ya President Museveni cyashisha izina ya government because otine sente takwebembere aho kuzahona kandi ya openly nibahereza sente n'abantu bakubareba na media roho so tubashwara hati ko kayinjire twachi kanogira ngo eje minyeto einemirmo nekora tokaretse reshingira 10 okaza village a LC okakwata 10 okanga ogambira umuntu tera karura akaninza kuhereza 10 because ogogo mworo wo mcharo wo cyaro kwenda shingira 10 za haraji wamheza sente za wamheza 10 za haraji na wasana kuheze sande yona atine 10 konka yarutunga 10 uwe na yakufutera karuru kugira ngo nayenda konka nahabwa sente kane je nkora nimbi mwenye wekindi kushaba noreba President Museveni atireho kiba kweta PDM PDM waza kureba wakujishomaje PDM ne yamba umuntu owahansi omunyacyaro otari kwebasa owahansi munonga because usually ogo tari kwebasa takubasa kuzombanka kwehora sente twentegereza because banka yene enda korato hato mwaye kuzombanka kwehorayo tayine na tayito yitaka kugira ngo azombanka yehore yo sente agire iki yakora ka business so PDM omugasho gwa ikizire no kugira ngo ubwo muntu takwasa kuzambanka kwehora
bwenu katubayetere sente ezo otunja miliyoni emwe nka family ezo miliyoni emwe gikwate oginvesting waza kuginvestinga je ukatungamo amagoba politician takuza kwija akakubiha nashingira 10 ngo voting takuza kuchikora konga yakushanga otine sente nekimanyisa ngu naija kugura nashingira 10 kandi aza yakore busha kandi agena gariche akwera 10 on voting. Jim Timba kataha kintu kya PDM. PDM esente z'eminyeto igeshaha ababemezi bona mu NRM cyo kugenda nibeshongora barahamwe konka baza kuzaha ground ningasha hansoko noshanga ngo eminyeto erukukira nanye ndumukana kagamba tahino rarebera sentezo tahino muntako abantu bakumanya sente nibazikwata batanu bazishanga hi nobuzuru kwije twakuzirebaho konka kandi government yaza kwemera igitite tukakora ki tukabaheza sente no eba ekintecho tiliyonte yongera actually kukora kuba abantu no kucira kucyakwa kuzireje akwa sente government negira ngo nezishoze ebinyeto kuzirebaho abantu kwa hansi ombyaro no mu town no bakubena bakwata sente bakagira icyo bazikoze tubakugira bata tubakugira ubazireba eco no nyaho ntireto kandi jo ndadangiza kuhindura ki bateho means iki kureba mu sente kuzi government kwera azishoze omunyeto yazikwata narishi omuntu yoko ubusheme kwa nizaho yazitunga icyo no tekata yangu government neza kutaho kurebeka ngo nza kutaho means iki bakore bata Yabare moderator enshonge jo yabashuma ba sente za PDM hati ngirango yo ya exceeding na 70% because noreho na president Museveni hakoraba abantu nico bagamba kandi yakaheza n'abantu platform tache nangwa ahushize go leader na yetera abantu ijo ngambere hat problem ya taro supervision sente kuzikwija hata ariho buciko mbyaro hata buciko bono bwetangu no bwamani sente kuzikwija hata buciko bwekora muki ka group byanka tubane tware sente hata usheme kwana benefiting abarafutunga ningo shanga bamgira ngo ofutunga sente zo lete mtoro 10 ya bribe oya na wotazine saja tumwe no mpere konkamshara hozinga mtwaro 20 hatisha echikwasa kustoping ishwejo 1 hati PDM teine ba supervisors ebine kandi ebine kurugaha district ebine kuna hagombora ebine na sales hatogwo chairman LC1 ari akachiko LC2 ari akachiko ka PDM because it's parish model area sente zaiza kushora abantu abazhereza ho minutes ninga uyona wogira ngo ijo yakire sente agenda ubwo yakira sente ugagenda taro ibahandika taro minutes taro ba signinga hatu washanga ebintu washanga abanya Uganda batari oriented ninga bataba training jire esende zo okuzukwija no kuziratwaro cyamanyisa few people abakweta bamanyi bo mucyaro nabo baragabana izo sente konko umuntu washime kutwara izo sente abara kutunga mwenyo nishaba ngo batecheho tax force the good thing president hat na chamanya bamugambire bateho tax force erkuga district kandi erkuga district tesheme kwere part of the PDM warjaha aheru oban nkara DC oban RCC oban diso aije na monitoring ezo sente ashabe accountability mezo sente zina accountability kandi obustina accountability babantu majyango baje kuriya okubar kwenda batakumanya ngo ariho bwire nore president Museveni wakuforoinga wogo abazigara tinka nimpamya ngo tokachura ho gara bakiforoinga apo kize cyamanywa omukaruraka konka twagira follow up methods sente ya shora abantu abatendinga haruho are they accountable for that baridas sente zo mukazhereza abantu abahandikirwe because abantu bana bamanywa konka batahentunjire zo sente
then report back abo kuba district haro kuba nayebembera PDM om district yona haramba chairman aba abantu abo, then you report back. While reporting back, when I have to information to the president, harwesho ngeji neji then babakwate konkane beyiba tubakwata beyongera kwiba tubakwata nebikoma kubagamba. So mwene nshabangu institutions zimuche bamanye inshoba heri kandi already bagirebere, then PDM leja gukora abantu beja kutungamo ebare. Ekindi stadium ubu habura umwembezi w'ihanga tokamanye nshaka kagenda ogira n'ekindi cywabuga buza ningashe cyabugambira sente ziri kwija miliyoni emwe PDM eminyeto nasha abantu bahansi nateka nibagira munije sente zo timaya ni wali omunyeto ibona teka tangu kwakohereza miliyoni emwe geshaha nzikuyamba yabare moderator hatu no mayanga abafrika twine mentality obanchire tenta konka awareness katujeta awareness hata iwaremerwa kwiturayizinga millionage enshongeri yaho iwe miliyoni emwe bakwire okagikosa ki kwagikoze isechi nangwa shitotaho nango koko mukaga totaka hembu zibiri, then after 2 years okareba zikoyongera hoki nomango wagure mpone emwe okajugura emitwaro 20 empone zarabana kamunana yorebejo majim aweno gamba umutugure koko akagure umbuzi akagure mpunu hari abantu abatine nangwa no kushitama wampereza miliyoni emwe ndiyo ni mpangisa wonku pangisa njo ninchashore mtwaro 30 nyine kurya nyine kubyama nyine kugura amashanyarazi nyine kugura amezi ushanga ngo miliyoni ejo kwaje impereza yahwero mu mabanja nyine no kutandika ninga abantu bamako batangiraho business obuce kandi abone bo binjina umwihangeri niyo percentage yo kushira bwinji ushanga ko yatandikira akatandikireho sente zo kuzija yabanza kushashura rent yaza kushashura amezi amashanyarazi bihe sente zakora ki zawo enshongeje government yakiteka tetero kujireba assessment ene no misho konka icyo tikizibu cya government ikizibu ne cy'abantu no gwako bano opangisa oyine chapati zawo hari umudara bakweza PDM mane abo akino kubanza baza kushashura loans ezoyine because sente za loan nezo konjero business ninga nezo futandika small business hati ko wazi kwata okazitra hariya deno kwagambira government munyongere zindi nazo ko barakorenje miliyoni 2 nazo nza kufaziti because uko kongera kutunga sente nebizo bintu ko yongera so abanza kose abanyarwanda babanze bamanye umugasho gwa sente zo niki tiza loans tiza school fees neza business small business ziteko business kwa ziteko business yafa atgambo tukareka fa konka tibijana bakubuza sente za zikazahi otunyonka ine loans ngashwa loans kashati government ni yashwa loans yiyene ndangwe kuyambe ahori orijo nuko shime gwakiri konka ningira ngo president Museveni assessment yone yenja kumukikaho kwaza naga ejiro nyina agamba nabantu bona hati kandi information yamushikire kandi nachongera sente mu PDM because ejo program ne ya wealth creation buri muntu ogigahara so sente nza kweyongera nimpanya Museveni ajya kongera budget ejo nahereza abantu sente konka omuntu waremwa kosa miliyoni emwe na miliyoni 2 zimurema oyebare yabare mnonga dem katugamba akaruru abakwa no buye byo batwata akaruru kabuze katikaze biro bice mnonga kakatero odi munyeto no yembere munyeto obwiro bukucira ombwire nko no wirizo wali akaruru kargamu emunyeto nibo bwire bukucira kwejo mbiro mbintu byo
yokwekarakatsa ekisanja kihoire tukafirwa abantu bakurenga yatanu na bana emyeto na nishaba ngo ngire twahabura habinyeto yene tureba igisha tuntuzo mu karuru haza kuterwa abantu bakutana natekatanga karuru kawo nwakeiba nje kuretera abantu barwana abantu amasasi gijiraho na tiagas zargayo abantu bagira ngo akaruru nibakeiba nyana ngo jacho agamira imyeto yene tureba akarura kandi kaza kuterwa ugire cyo wabahabura kwenda ngo ibintu nkebyo yo gumantuferwa aho imyeto abana bato bine biroto birekeraho ugire cyo watuhabura yabare moderator eji issue twirene ho munonga no mukarura kahwire eminyeto kuba involved munonga on violence azecho nikibaho munonga mu matawuni tinka kirebere mu byaro hati nyowe kinko advising eminyeto yihanga not necessarily about western ihanga ryona. Number one, making sure ngo waje na watera karuru kawe wachera watera karuru kwaiza futera karuru ahaiba ekibagamba ngo orijeho then abatsigaraho bona baje kubara karuru hata abantu bafutinda abantu bagira ngo akito baza futera twastarho bakubara tubarakibe abantu bashemeye kubana baketegereza ngo agent na buri candidate ine agent buri candidate ine agent shana agent wawe nayo yari umuntu wa center kuteka tembasa kumugura kunkano wamteyiro kibano mangu n'umuntu wa center wasa kumuresha yona yani manisa ngo watireho no mwesiga wa mwesiga na nimwe abantu abatera karo mwesiga agent because nco bamuheyire ki assignment ejo hata kizo bukiri yako kugira ngo government nabagira ngo muri giho emiyete je ngutukurgaho kandi urishije ngo hata yeminyeto tekumanya ngo ihangere ne institutions kandi institutions zo kurebeza ziri mu police ziri mu ebintu ya security hatbo security ina mateka gayo agwa kwa bagihiri nani mabantu baburijo ni mu mujyango ari zo tukushashura police abo nkine ne tugambe cyo gukora hato shanga bakora idinga muri jeho tukurgaho muri jeho tukurgaho hato shanga habaho kayose muri nanisha bangu gamente kera tugambire twencho twagenda nacho agent woba kweno abo kwano yetiga agent wawogo owatiro wayagira takaba tatine magezi dena karunu beje kiba konka yana amaye cyari kwenda kandi ari umuntu umwe trustingire tino kuza kwiba karurako because buri mu yana ba MPs nimba hurana barra actually bono byo no futa mu murungwa mutagenda konka atakushimanya ngo MP ori omwana bamukwata kamuto muchome MP natakije natakene no kumumanya hagire cyabo nkati ya gase kaje cyamukora MP tariyo kuza kutwara mu irwaro niwe sho na nyoko. So one protecting against umanye ngo na future is protecting iromka tera karuru kwato mahanda erinda ko watakavuyo no manye bikurataho ashongeje nyeni Jim, I went to police, these institutions zo gamba ho police amahegihanga amgutwereza kitinsa cyamani abonye mbiro unko no shanga nturwana nabo shanga umupolisi nanyuro umusirikare umunyeto natero umusirikare kikonde ibintu kebe nti tatango nibani bishwaza na mnonga nibishwaza amahe bishwaza polisi kongano shanga nabo bataye tsigariza mu cyo kitinsa cyo gira nkabahereze minyeto space abonye ibintu bibaho ubire no wayo abonye ikintu cyo tatango kibaho mbire nko bashanga umupolisi no munyeto nibanyura namatayi ikintu cyo guteka ngo nka polisi kwa ba trainingirwe babejeyise n'ikintu kitashamiye ko bantu baho abenti polisi n'amahino guteka ngo bakora ibintu nkebe yabare moderator eshongwe nuje yiwa leta number 1 institutions zeza mateka ninge is protecting abantu
tukugira ngo umusirikare wo no kureba ngo utaho ngo nabari okay tukugira ngo directive nerga nkahi ahiguru ngo amukoreche neta kurga higuru ngo kureba ngo buri omwe omukaye nabaye nebizubi hata harimo abasirikare kuja nebizubi ndegereza bari nebizubi yabo hata uriya nawo mwana takwena ngo ogwo musirikare amanyiri hata ushanga civilian naenda kukwata leta inoha n'umusirikare umusirikare nebizubi maybe takatumye salary ninga salary gitumira shangana loans ari yapo hati zirgaho ushanga umusirikare yahendera tiroba civilian isasa ninga yamtera tia gas konka directive ejo tekurga yiguru kandi basirikare bona ndabace kandi ubara bace armu bakari pritsabo akushanga ngo mentally is not okay konka to kuchimanya you are deploying hata wono bakushisha polisi ababa chabo na ba leaders babo within operation abo kwa leader yakuja tukurechi mwe amtaka kuchukura kongo utashime kuchukura aza president Museveni batakubukunda njo kureba najata nyong nindebera haba serikare binji ninja kutambura uko Europe munonga konka no shanga civilian yakwate tai owa police ninga yapushingwa wa police yagambaje yamhandura ingaje because namanya ngo ni civilian iwo ine mbundo kutajini konka Uganda tukushikora wachukora chine debizo bikwiziramo webare ntu hendera na nishabangu kwanza ni Tanzania kusima kwitirizo kijaha omusije zetu kasitayira wakajira cyo habara abanya-Uganda abakorera ukarga ukaboro mu mbezwe hanga hato kija utandika kutabura kandi tushabango gumize mu ibintu kebi ibiganiro kebi abantu nabari yo kubata kumanya kugenda mu misho mwe n'abantu wendangu hagire umuto wargaye akagire cyo yabagambira yabare munonga kwija umusimbezi tatayari west ne tushabango tugambire iyo bugambo wabo bukuhendera ubu kutekateka ngo umunyeto yo naturebe shaha umuntu mukuru yo natureba okuza kutera karuru abantu emunyeto n'abantu bakucira shaha obwire bwone bagamba karuru konga babura katera abantu enamba mpango tekutera karuru kandi bahandicirwe bashize emyaka ogire okuba bagambira oyeta kweta abantu kunga abantu ngo babase kugenda batera karuru gende biwagambe batugambira byo kuhendera ikiganiro cyitu yabare munonga rero munonga muri leta hano yabare ku hosting rizoba ma first time kwija tayari hati ni manzana ntakajiro mchindi chona kuhendera ni manzana shaba abanya-Uganda tuzafutera karuru next week abanya-Uganda bona eminyeto ya Uganda obori opposition owa NRM wachi ija otera karuru president Museveni aba MP bareke befeho iwotafayo ija otera karuru president Museveni echo ninjangu mwachura gana nchibashaba munonga obori wankahi make sure wangu watera president ya karuru nene ba MP ko ija side ya ba MP bareke befeho because no bayaze itiba kuja kubayamba echo joni nchimanya nibaja kuriya nko kuba kuriya burijo konka president Museveni nuwe otukureberaho on program zone so mtera karuru president Museveni next week kana utakwenda kutenda president Museveni atargai ate ni pamebona bafutera mzee ni pamebona bafutera mzee then twaza ba flag bearers naza nko mu district yitu nyoboni shabaro umuntu ngo karuru mu district yitu yisinjiro no honare bright rwamerama ogwe abandi befeho konka abanyisinjiro isinjiro nosi reka twatandise tutere because wakozere tini cyatakozere muhereza karuru ayi yicenda obacana munana tumenye ngo twakeza
twaje no misho kungana tatu watamu kusosora abo kwa washabira o wanywenka flag bearer karuru kabara kushabira abandi ba flag bearers ari kuriya twanyisa ngo ikibina ni ojinde mu ebuturi hino ko takuchagira hina batakuhagira aba flag bearers ati kuja nyo vuri flag bearer ni mahagira konka nagamba bo witaba because nara kujanda buri yomo mushabira karuru nibenye na Kampala nyine mu n'abantu binja bino kumanya ba flag bearer nyoti kuhagira mu ntari independent flag bearer konka befeho ye cyane ni bagira president Museveni kandi mushabira karuru ekigamba cyo kweta ruseke no shimanya ate kateche ngo ruseke bright ramarama ruseke in ruseke out yachikozera yabare mnonga jim kwija students za tayari west amazina ganye ndishila ainembabazi na shamira mnonga ikintu chairman kutayayisaho ambaze za tayari west ahanumka ishahayona ugumuyije direcho agamba n'abanyarwanda kindi ko yagaciye wa president Museveni kumuhabura habintu y'obushobozi ibintu bya ikina nanyenda kubuza ya investment no habura aba investors bakuruga heru ninga nitaba mu Uganda bakutunda ibitoke n'enyanya ntubana basa kutugira ko watuyamba naba abakwenda ku investing mu Uganda so nyo abakuruga heru nyo investor wasanga mbanze kubiyanga yore mnonga yuri no turebe shaheji abari batayari west abatakurugambe ozitu abari kutukunda numwe bare ntoyongera kubendeza umwaka murungi omusya ntoyongera kubeta mwena 2015 ureke kugumomuka ukabura kutera karuru kandi hakigire byargamu ukatongana ukatana kweto mwita obukabanu bo wimutsiraka kandi umurimo gwawe nko muntu atagukora aho ruhona no shaba kugenda ukatera karuru nkakwebiragiro bya electoral commission ekitongore kikuteza buru kigambire ngo tera karuru kawo mbusinje ugende otahe utegereze biraruje omukaruru aba eminyeto na mnonga abariyo konko kumayihurira utata yayiserizoba kuyabagambira obintu yo kwejumbira bintu byabuvuyo byo kurwana byenduru tubiri kuyamba tine bikututwara tine bikutuza kutugemya iwahorohona echawe no kugenda kayango watera ubwo muntu worukunda uwo kutete yamunaza kubasa gukora icyo kwenda omutera karuro mbusinje oshoreje otahe ugende oshitamutegereze kurangira ebiraro byo mu karuro nimbendeza usinje nimbendeza izo barungi nimbendeza mwaka murungi gwihorere nimbendeza no kurwo mu karuro akatureba usinje turije tusinzire tushemererwe mukama baherezo umugisha nibakunda mnonga na umplotsi 15 nomsho ez amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erukutaha no kushoro muri mbarasi bushenyi road omchiyeje miliyoni 5 na kashaka miliyoni 10 masaka road robiyenje yaspira miliyoni 23 na kanyariye miliyoni 8 kabare road omurcece miliyoni 5 hamwe na karamo mukategura miliyoni 8 Ibanda Road Ishanyu miliyoni 15 na Ibanda Town miliyoni 25 no basa kushashura hitchweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 8 nyabura we ija office zaitu mbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esum not mushanju atana mkaga anani 5 8 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigendera
kurikiraho. Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Nyebiti kubyenda. Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa Penkoni. Wanywa Penkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka Penkoni. Nigenda. Yakini cyo kunywa cyonka. Penkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Penkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangover narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashimye de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nyuwako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Penkoni. Wakinkorire. Abanyantungamo! Rubare, Kamwezi, Rushoka, Muhanga, Itojo, Rwampara, Rukiga, Rwashamire, Miramahiri, Changara, Chamate, nebyanga byone bibetorwire. Pastor Robert Kayanja, Oamia Center Cathedral Rubaga, ariyo nejo mu crusade yenjiri omuri Ntungamo, okurugo rwa Mukaga, 2010 okusya Sunday 2011 ebyo ko kubanza 2026 aho ahari Rubare Playground okuruga shamushanje zihangwe okusya